Katanat Pulit jong kejala Meghalaya lingba ka Central Recruitment Board menta ka sngi ka Henry Utere Gulber araja arpusau kala pentem baga jingkot bantungkam yaki kam gibalai kabalai sya na gipor memenswa hapo Katanat Pulit kan sedang nadu ka sitare unaya yong araja arpusau bat ka sngi ka bokut ban pediang kan kot ha ka laipo tere uya yong araja arpusau Kani kejing tungkam Kadei kabapen Thymmai omsu kumbaha kipor menswa pada bekran cikilat patai kubor IPS officer ubalong komu chairman ka Central Recruitment Board uba Francis Karshiying oleh itu bagi kam kibalat Haduh arajar kendai spa andru pupratli ya kabaki post kilong unarmed branch sub inspector nyopun rutli unarmed branch constable nyospa arpautli shispa kendai pesan ngot na kabentaki fireman shenrang driver fireman shenrang sunfly tli ki post fireman mechanic but mechanic shenrang Arpun Teligi Post, MPRO Operator Arspa San Teligi Post, Signal but BN Operator Sanpun Teligi Post, Arm Branch Constable but BN Constable MPRO GD Constable but Constable Handyman Syajar Sauspa Kandai Pusau Teligi Post but Driver Constable Nagbentak Shenrang Shispa Saupulai Teligi Post. Yung tasing nga kebenman pentip ipi ba ni ka advertisement ba Thymmai jong ki police department kala mi gila upload pa ka website kala nu brief kala download ka balance pa ka Meghalaya police website ka link kala don lupa tu download pa ki post kilong kuma araja kendai spa menjadi upara post total but ki don lain kategori ki post kawai ki sub inspector kata sub inspector ki don new pun real ki post ki UB under the UB constable category kita syajar aspa sambusan apa kita UB anam branch constable fireman driver fireman mechanic MPRO operator both signal operator dia nak kawan sa AB category kamu arm branch category apa kita ki arm branch constable battalion constable MPRO GD constable handyman but driver constable kini kita ki light syajar juspa light penyok tadi ki post te ki candidates ki laban apply ya kita total kita kendai tadi ki post light te ki candidates ki laban apply kanu ko post ka ba ki kwa apply ka syong hakta ba ka syong hak qualification juki na kamenta ka sub inspector kita kam long graduate Matlada ki ka mentang ya software ngila design da kata Rukom ba masin tap ka keteng ba masin pedi ba video graduate bar khoi ki ti post apa UB SI UB constable AB constable kin long open ni bi ndai lada kumba for UB constable bade kadai class 12 de lada fi tap ya application form jo fi pila pendap ya qualification jo fi class 12 de automatically sub inspector kan bi show inum belak ni on klik show gitu ndai pila klik ya berkhoi ki UB post but berkhoi ki AB post but ya ke AB post pada ka qualification kadai class 9 dia lada pi klik class 9 pi input ka qualification di class 9 dia automatically sub inspector ke UB group kan mi pi inum belak klik show gitu dia mengira pensuk mentaru mencoba boleh apply ya kini kendai tadi post buat apply bro kendai tadi post wah tap kendai tadi ki applications wah upload kendai sin ya kerja ki application juga ni minta ni lalai ada rumoi ma pi tap tang rumoi ki application but ketuk application jo pi kala pelit lah pi ban apply kitu juga kinu lagi kam kita kendai tadi post de kajik sil hap sil individually lagi post tambah pi yo ban not come apply tang sisir ki dokumen sopi kebaar kalong ba ka next kalong ba gila pen wanlam da kawai ka sistem mentaru ba namta ki UB sub inspector kan dan takawai ka pet exam but ya ki UB but AB category ru la ka jong kan dan kawai ka pet exam mencua kumba mencua ngiale man ka syubu don kuna apply ke UB constable apply fireman or biaru wahab mare ka UB constable wahab mare ka fireman wahab mare ke MPRO mentang imle syu kata mentang pi apply UB constable kamu kanu kategori pi apply pi mare tang ya tang sisi
kaju kalong ya ki AB on constable category ki mare tang sisin nam taka AB branch ki kerta jo pi ban apply kalong ba PD ban nadu si tarik Januari jong ni usnam ajar akusa PD ban dap pedeng akuai bat aku nyusnam nak benta sub inspector mat nam taki constable kalong khatras nem hadu akuai snam mat gidon ki relaxation nam taki ST mat ki SC candidates sakoi menta nila ban pensuk ikipat ba nila pen kampanyar ki pet centers menta ki pet centers pinlek ki districts ki certain districts certain areas ki ban cover ya ki regions kuma ka kawai pet center kan no Moyom apo Shillong katu ban cover ya East Casiles but ru ya ka Riboy kebaar ginong apo subsen apo third battalion apo Juat katakan kan yarap ya ki candidates ki ba apply na ki Gentiles kebun apo East Gentiles Banau West Gentiles kila yo pandi lile bet test tu ti kum juru na kabenta ki joko West Casiles ka center kan long apo Sopian apo 4th battalion Nongstoy na kabenta ki West Garo Hills kan ka center kan long apo Goragiri apo 2nd MLP battalion but ya kan North Garo Hills East Garo Hills but ka South Garo Hills ka center kan long apo William Nagar apo 5th battalion apo Samla menolak kata kilu gibrid ba sebut apo Garo Hills dan apo Casiles kiba kwa bende kates apo Shillong kamdan ba kasong hau candidate PJ mu ba center ba pikwa ban le kapet de mentar kala pun nila pendung da work system Thymmai ba naga hapo kapet kibal adep kapet ki results ki nyo hi hatu si tu janme di but ni nginsa shim bade tang arpo sien jongki vacancies ban let siapa ban qualify siapa written de inhab ya persang ban le kan bala ban le bha ba kani ka system lu bagi walam ba ban lat na kanu ka bania bagi don gilu ki bele tu ne bele sidian ba kanu pa dan jiklia kan clear and very transparent kan ko khoi kan kom ayu de na kitu bala de ka pet arpo sin ya ka vacancy kin sarong ko ka ban begin qualify ban le ya ka written dah kala de ka written pada kan long usual ko bo benchuai ya ka interview kin le nam tak sub inspector kan long RC ya ka vacancy but other ranks kan long 1.5 jongki vacancies are given qualify siya ka interview na kamta written exam kibala qualify ka pet but given let ya written exam de ngila plate ngila ni mentang ngila walam da hobi ga system ka Rukom ni trekam magin kampet suk ki candidates ki lada ki bon ki candidates kuma po sha West Casiles ne ki bon ki candidates ku Gentian Hills in long ya ki written exam hapo ki district center district headquarter jongki kim.com man wanci Shillong man le ya ka written exam ki ka door jong kawai ka application jong category ba pile kan long shispa san pau tingka salansa ya barokhat ki post de ngakepat barokhat ki candidate ru makin bu kerpang ya way mobile number because haktu ko mobile number in ya ka yakin kinyo OTP nikila pendap ka form kinyo ki OTP to te nakata-kata ya tu mobile number pihak bu Haduh pendap complete ya ka recruitment process umdai pinap semua baik tu mobile number kaba sakawai benda kalau ba mentang gila ile nakawai system haka ni recruitment kepala dep haka ni recruitment kepala dep ni long ni don ga jing haka medical apor balik health check up jom ki bala chachir ti kidon art line mode ki basha kentai nakila ya appointment
Te kapoi ki susi iki candidate su kapoi ka problem yang ngiru habaju Rukom. Te mentah ni lawan lam dah kau ka lawan lam dah kau Rukom. Mentah ya kino kita kibalan pas ya ke interview, marsen pas ke interview kin let ya ka medical test, kin let baru ke test, nak kila pas ke medical test hal nolong tangin dalam dep kata kita pas kin sayo ya ka appointment certificate. Dia kepat dia ki kuma baca men haka recruitment kepada sudap ki don ki kena ki ba persang ban le tu ban rum tu haka di recruitment nia penon kam di biometrics ni penon kam di dur bergam ba pimla ban ba ubri umla ban wan umla ban bucli ubri bukan dia wan te haka di ka recruitment Meghalaya ki don mulai persang ban le entah Ndai hapor bu wan bu akti ban test ke biometrics ki dur jong wol breu mi te kum kita gica syakem bat ka kes ke syak register kan bud kam tinggi kepa ki ke yaki tu ki yaki pai ba num aila num ban ki kum ki jat kam menyele ki ban pensuk yaki candidate bagi ngakar ngangit ba pun ki candidate skendai na po ki nongkondong ni ba jengai ki bahasa jengai ki pamdon internet ki pamdon komputer di pensuk ya kata ngin long meeting bat ki sapen bed na ki liang ki SP ki komandan ba ki office lu ki play lenti ya ki tu ki candidates ki bakwa ban tap ki form jugi ki bakwa tap application ki bakwa ban ni kanu no jingara ki don kam kin approach ki SP bat ki ya ki commandants idang persang ban nya keren ba government ru ba lada ki ki district center su kila penyerap tingin saya persang kita in sedang ya keren kita te ya kinu candidates kani kita tip ya berkhaj candidates ki badan kanu no jinge ha por ba tap application ba kishan jinge kanu no problem suma man phone yung ne number ha ka por office kamu shikobuji ha por apa ni shikobuji bersama ji janmi ha ni number real not lie iway real sa nyo la udi helpline number jong CRB malada fidon kanu no problem suma contact union number kadon ke email ru malada fidon kanu jige wa pat ke email ru kalong ni kani ke email kalong police-training-meg@gov.in dan Pulit POLICETRG-MEG@gov.in kani ka kumu chairman jog recruitment board na kwa ban kentu kerbang ni kena ni ba kani recruitment kan lay purely on merit lada pi persang lada pi treshton pin job there's no question ban ong ba kandong jingle sidang kamdon jingle sidang agno no Rukom ngiru nimla ban le sidang agno no Rukom dan bo kadai tangah ha jing persang tinge jubi lada pi treshton pin yo yuso tang Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya